hartza dantzan hain elegante ikusi eta gero. Ahora entiendes a tu madre. Harri jasotzearekin hasiko gara. Eta Ane Atxutegi goiaku. Esan dugu Sansoloko emakumea. 88 kiloko harri zilindro zaharrarekin 2 minutuko saioa eskainiko duzku. Empezaremos con las levantadoras y el primer turno será para Ane Atxutegi, que va a hacer una labor de 2 minutos con la piedra cilíndrica de estructura antigua, 88 kilos. Naiz eta erakustaldia izan, epaileak ere hementxe dauzkagu. Irazu Arondo eta Jose Antonio Odriosolaren menpean gaurkoan joango da erakustaldi hau, 2 minutuko saioa. Toca el silbato la juez y Ane Atxutegi, que comienza con la piedra cilíndrica de 88 kilos. Vamos a recordar que en Juegos y Deportes Vascos tenemos 18 modalidades. Hoy vamos a poder presenciar 3. Levantamiento de piedra, levantamiento de fardo y hacha. Hiru modalitate honek gaurkoan eta gaineko egunetan be joango gara ikusten beste inbeste. Bihar Gazteen eguna izango da, 18 urtetik berako neskamutikoak orain eta etorkizuna erakusten. Eta momentuz, Ane Atxutegi zilindro zaharrarekin 88 kiloko zazpiarroako harri horrekin. Harri zilindroa, harri leukizuzen edo errektangularra, harri kuboa, harri bilibila eta harri baldarrak edo errekarriak izaten dira jasotzen direnak. Eta badoa bere erakustaldian Ane Atxutegi. Ah, o sea, me he hecho esto yo de rodillas, cambiando la máquina y me lo he hecho yo en mi casa, ¿no? Eta gaur hemen Bilboko alkate jauna hemen dukagu eta esan digute Bilbo nondinoen txaloa jotea ez da hola galasota, jo txaloak kirolaritza auspagarri izaten diretako eta txanta maituta 10 bider jaso da dinoste epaileak, beraz 2 minututan Ane Atxutegi 10 bider jaso da. En 2 minutos ha conseguido alzar esa piedra que si por alguien no sabe tiene que coger la piedra desde el suelo y hay que nivelarla en el hombro. Bueno, pasamos de Ane Atxutegi a la navarra, que en estos momentos está en la élite de pesos grandes y va a intentar levantar la piedra de 113 kilos. Silbato. Piedra de 113 kilos. Qué fácil se dice. Y Estefanía también lo hace fácil. Oso emakume indartsua. 2 minutuko saioa eskainiko deuzku. Ikusten duzuen legez, jasotzeko era oso ezberdina da. Eta kolpeka, bigarren abe lortu da. Datorren irailaren 19an, Euskal Herriko errekorraren bila joango da. 175 kiloko harria jaso nahi da. La Navarra quiere, lo está intentando en sus
entrenamientos, levantar en la plaza, homologada por los jueces, el récord de Euskal Herria, que sería de 165 kilos, y lo hará en su pueblo, en Ituren, Navarra. Iturendik etorriako Estefania eta zeinen erraz jasotzen dierdun 113 kiloko harria rektangularra. Horren entrenamendu guztiak irailaren 19 begira dauden, esan dugu legez, 165 kiloko harria nahi dugu jasotzea gaur egun. Gipuzkoarra daukagu Inoia Etxeberria 163 kilorekin. Eta Estefaniak edo hori ontzea. Amaitu dago. Amaitu dago berezkaioa. Eta 2 minututan zazpibider jaso dago. Ha conseguido levantar la piedra de 113 kilos, piedra rectangular,